Milliy ma'rif. Milliy ma'rif. Milliy ma'rif. Milletning shurgi. Alqış sana ey mektebim, otluq dilimdin. Mehman dostluq xisletinge apirin deymen. Xoşallığı üçün kegen aziz xalqimga. Çin yürektin, assalam deymen. Assalamu alaykum ekran aldidagi ko'rarmanlar. Efirda Qadam televiziyasidagi Milliy ma'rif programmasi. Mazkur programmaning muallifi ham riyosatchisi men Qalbnur Arupdan barchangizga daramatlik salomlar bo'lsin. Bugungi kunning qahramonlari Əmgəkçi Qazaq nahiyasi Baysit yesidan qadam tashrif qilgan İsmail Tayirov nomidagi o'tira maktabning ustozlari. Qani uçaqda shu ustozlar bilan bo'lgan suhbatimizni boshlaylik. Assalomu alaykum qadrli ustozlar. Bizning studiyamizga xush kelibsizlar. Qani bugungi mushu Milliy ma'rif programmamizga tashlagan qadiminglarga marhaba deb o'tirib, o'zinglarni tanishtirib chiqqan bo'lsanglar. Siz Assalomu alaykum, hurmatli teleko'rarmanlar. Men Nurxoliq Bilyar Abduxoliq o'g'li Baysit yesi İsmail Tayirov nomidagi o'tira maktabining mudiri bo'lman. Bugungi studiyaga birga mening bilan kelgan İsmail Tayirov nomidagi o'tira maktabining peshqadam ustozi 40 yil mobaynida xizmat qilib, hozir hurmatli da'minishda bo'layotgan Gulpamada Jamiyeva. xush kelibsiz. İsmail Tayirov nomidagi o'tira maktabining direktorining metodik ishlar bo'yicha o'rinbosari Mervanam Hamrayeva. Marhamat, xush kelibsiz. Yani şu atalmış maktabning boshlang'ich sinf muallimi Klarem Turdumatova Xush kelibsiz. va yana shu maktabning yosh ustozlarimizning birisi, yana tajribali ustozlarning Qalbnur Sitiyeva. Nəhayət yaxşı, rəhmət İlyar. Mana bizlər bilan tanışıb aldıq hamımız. Endi söhbətimizni davamlaşdıraylik. Qani siz mushu maktabning mudiri sifatingiz bilan sizga qo'yilgan asosiy talablar nimadan iborat? Ham shu talablarni o'rinlashda biror qiyinchiliklarga duchor bo'lgan paytlar bo'ldimi? Endi har qanday ishlarda qiyinchiliklar duchor bo'ldi, albatta. Oddiy dehqon bo'lsin, mayli mudir bo'lsin, kimli bo'lsin, qaysi kasb egasi bo'lsin. Bizning ishlarda qiyinchiliklar har qanday ishlar bo'ldi. Biroq shu ishlarni, qiyinchiliklarni yenggandilar, odam bo'lsa, shu ishga to'zib, shu ishning o'tisidan chiqdi deb o'ylayman. Hozirgi zamonda mudir bo'lish burungi zamonda qarg'a vaqtida biroz yangicha o'zgarishlar kirilgan. Uning hamsi maktabga faol qatnashib yurganlarga ayon deb o'ylayman. Bo'lsa-mu yangi 21-asrning zamonaviy bilim olish sistemasining o'zgarishi, shuning bilan birlikda hozirgi zamondagi bolalarning psixologiyasi, ustozlarning yangicha o'qitish programmalarini qo'llanishlari bu bo'lsa-mu dastlabda bizga biroz qiyinchiliklarni olib keldi. Rahbariyatida menga biroz qiyinchiliklar olib keldi. Biroq har qanday qiyinchilik birlikda, o'mlikchilikda yengib chiqishga bo'ldi. Bizning ustozlar kollektivi biz hammamiz birlikda bugungi kunda shu yangiliklarni kirgizib ichimizga shu qiyinchiliklardan o'tib yangi davolarga mengayapmiz deb ishlashga aytalayman. Nəhayət yaxşı. Mushu maktabning İsmail Tayirov nomidagi maktabning tarixi qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. İsmail Tayirov maktabi bundan to'g'ri 110 yil burun 1911-yili podshohlik Rossiya davrida Rus tuzem maktabi bo'lib ochilgan. Mana bundan keyin 1917-yili bu boshlang'ich maktab ataldi. 1963-yili Uyg'ur xalqining munavvar farzandi revolyutsioner İsmail Tayirov nomi berildi. Endi 1970-yil bo'lsa bu o'tira maktab bo'lib ataldi. İsmail Tayirov maktabining dastlabki mudiri
Бұл Юнус Әмірадың башында бүгінгі күнге чаң маңғычаң талай директор мудырла Смайл Тәріп мектебін башқұрып келді. Әндіке нөвәтті Смайл Тәріп мектебі 1986 жылы 3 қабаттылық заманауи 1070 балыға молжаланған 6700 квадраттық имарат селініп, бүгінгі күнде мана шу имаратты барлығымыз білім алмақтымыз. Yurttaşlar, hürmetlik mihmallarımız bugünkü günde bizning Uyghur xalqining ataqlıq perzenti İsmail Tayırovning iki nevrisi, Biyak Roza Dostam kızı ve inisi Rinat. Rüstem iziniz. Rüstem ikisi vardı ve iki çevresi İskender ve Rinat. Nəhayət yaxşı. Qısqaça mana tarixini anlap bəxuş болып отырмын. Әнді İlyar sizin yeninizdə otağan bayısız tonuşturub ötdünüz. Peşqədəm ustaz mana Gülpəm hədimiz bugün bizning aramızda. Gülpəm ana sizma muşu ustazlıq qılğan jaryanыңызda ilgərki oquş sistemisi bilan bugungi kunda siz hurmatlik dam olishdi bo'lsingizmi, ammo anglawatsiz deb yengiliqlardan navrilar o'qiyotgan bo'lsa, o'qish sistemasining qanchalik o'zgarganini bilsiz deb o'ylayman. Shu ilgərki o'qish sistemasi bilan bugungi kundagi o'qish sistemasi haqida to'xtalgan bo'lsangiz, farqlar haqida. Ilgərki bilim sistemasi bilan bugungi bilim sistemasining arasida farq intayın çoğ deb o'ylayman. Sebebi biz işleyen vaqtlarda, hazırki vaqtlardek kompüterlik devr yok idi. Biz ders planlarını, körneklik kurallarını, kalendarlık planlarını, qo'shimcha materiallarını kitapxonadan elib ders paydalanattık ve her xil kartochkalarni qo'ldan yasab ders paydalanattık. Biz ders ötkende sınıfqa kirganda o'quvchilarning barlig'i muallimni tingshadi. Ders mavzusini o'tib, o'quvchilardan keyin shu mavzuni so'rab, yakunlab, o'quvchilarning o'z oldiga ishlashni, kitob bilan ishlashni, qo'shimcha materiallarni, ko'rnekli qurollarni shu mavzuga loyiq o'z vaqtida o'zlashtirib o'tishni talab qiladi ve biz shundaq darslarni o'tatdik. Darslarning oxirisida dars yakunini chiqarib, o'quvchilarni baholatdik. Baholaga tahlil qilatdik. Nima sababdan o'quvchi 5 degan baho oldi? Ya'ni boshqa sabablarni to'liq tushuntirib o'tatdik. Hozirgi mana shu qo'ldan yasalgan kartochkalarni, ko'rnekli qurollarni shu darslarda to'lig'i bilan paydalanatdik. Qo'shimcha materiallarni kitobxonadan, adabiy kitoblardan elib, gazet materiallaridan, jurnallardan elib, shu darsga loyihlashtirib paydalanatdik. Bugungi bilim sistemasida
баланы өз алдыға оқышқа көпірек дәвет қылыш деп ойлаймын. Бұныңға балалар үшін көплеген шарт-шарайетлер яратылған. Әр бір кабинетте компьютерлар, интерактивлық тақтылар ve o internetке қосылған. Мана шуныңға оқшаш башқымыл шарайетлер hazırki біздің яш әвлатларымыздың білім еліш системасыға лайық деп ойлаймын. Техника tərəqqi etken devirde torlada işleş mümkünçilikleri var deysiz. Özünüz qaysı pəndin dərs bəgəndiniz? Mən özüm Uyğur dili ve edebiyat pəndin bədim. Aldı bilən başlanğıç məktəblərdə işlədim. Onundan keyin Uyğur dili ve edebiyat pəndin dərs verdim. Neçə yıl işlədiniz? Mən özüm məktəbdə 33 yıl işlədim. Nəhayət yaxşı, rəhmət. Bugünkü gündəki ustazların kəsbi dərəcəsinə siz razımsınız? Maşundaq tərəqqi etken dövlətdə muallimlərin kəsbi dərəcəsi yuqarı деп oylayman. Kəsbi dərəcəsi ustazlardan bilim alğan yaşlar bilimlik болып çıxıdı деп oylayman. Kəsbi dərəcəsi yuqarı ustazlarını tayyorlash uchun yuqorqi o'qish o'rinlarining bilim sistemasi kuchli bo'lishi kerak. Haqliq o'qish o'rinlari yo'q bo'lsa, haqsiz o'qish o'rinlarida o'quvchilarning tushish, intilish darajasi yuqori bo'ladi deb o'ylayman. Albatta bu mening shaxsan o'z fikrim. Fikriniz, rahmat. Bugünkü söhbətimizni davamlaşdırıb oturup, siz mana şundaq təcrübəlik ustaz sübütünüz bilən yaş ustazlarımızға qandaq özünüzün məsləhətlərini, fikir təkliflərini bəgən boladınız? Haqiqiy ustaz bo'lish uchun hardım, taldım demey köp izlanish kerak. Yenilikka intilish kerak. Her taraflama tayyorlik qilib, o'quvchilarga sapalik bilim, angliq tarbiya berish kerak. Bizning kelajagimiz yosh avlod. Yosh avlodlarga milliy g'urur, sunmas iroda berish bizning öz vazifamiz. Shuni esdan chiqarmasligimiz kerak. Qiyin, lekin sharaflik ishqa her daim utuqlar tilayman. Rahmat, rahmat. Siz bilan yanımı söhbətinin berişida meni qiziqtirdigan bir savollar bolsa qo'yaman. Gülbem ana, endi men davamlashtirib kep mana o'ng tarafimda o'tagan mushu mudirning o'rinbosari metodikalik ishlar bo'yicha ishlarni жүргізіп atgan Mirvan Emede siz mushu o'zingizning ish faoliyatingizdagi bugungi kundagi asosiy vazifalaringizga to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Metodikалық işler boyunca şoğlanıp atqanım 3 yıl oldu. Muşu 3 yıl jarayonida men her bir ustazni mükemmel o'qib bilishga, o'rganishga o'rgandim deb shaxsan aytalayman. Her bir maktabga 71 ustaz bo'lsa, shu 71 ustazning umr bayoni, ularning hatto familiyasining qanday yozilishi, ularning abiqi ish jarayoni, tajribasi qanchalik darajada ashlarni to'liq bilishga o'rganib chiqdim deb aytalayman. Qanoatlanamsiz o'zingizning ishingizdan? Shaxsan o'zimning ishimdan qanoatlanman. Sababi ustozlik kasbini men kichigimdan mushu kasbni o'zim talab olgan edim. Ko'p yillar tajribalik ustozlar retida bo'ldim. Endi buni yangi ishimda sal mushkul yerlarim bo'ldi. Sababi har bir ustoz tangsar maktabga kelganda ba'zi bir ustozlar ko'ngilsiz qilish mumkin. Shu vaqtda men har bir ustozning ko'ngil elish uchun ashlarni yaxshi kayfiyatda ularni kutib elib, ularning texmi ishqi bo'lgan xushtorligini, qiziqishini oshirish uchun ularga texmi ko'p yo'llarni ko'rsatib, darsga kirishga tirishaman. Nəhayət yaxşı. Öz işinizin, yəni çeviri. Endi bugünkü gündə pandemiya vaxtıda muşu oxuculara, muşu pandemiya, bugünkü vəziyyətlə, əhvallar, ularning psixologiyalik əhvallarga bir təsiri boldumu sizning ko'z qarashınız? Nəhayət o'rinliq savol qo'yapsiz. Sababi buni keyingi yillardagi pandemiya bo'lgan ishlarimiz bolalarning haqiqatan psixologiyasiga nəhayət cho'ng ta'sirlarni yetkazdi deb o'ylaymiz. Sababi birinchidan mening bayqishimcha bu birinchi bolalardagi bilim darajasining sal tuvalab qolganligini aytadigan bo'lsak, ikkinchidan
бәз баланың бір-бірісі болған мунасибетінің алақысының жоқлығыдан бір-бірісінің жырақлышып кеткенлігін көрсетті. Ve üçüncüden aşındaq balla baki ballan arasında özünüz bağalış töven okuğuçlarımız var. Endi o pandemiya davrida biz onlayn darslarni o'tkazgan vaqtida ko'pincha qabiliyatlik bilim tarafdan kuchli o'quvchilarimiz o'zini ko'ktalgan bilan o'zini o'zi töven sangan balalarimiz tamamen chatda qoldi deb o'ylayman. Doğru. Endi yeningizde o'tagan boshlang'ich sinf muallimi deb tanıştırdыңlar Klara. Siz mushu o'zingizning ish tajribangizda qaysi pedagoglarning metodikasini qo'llanasiz? Men o'zim boshlang'ich sinf ustozi bo'lgan kasbni talab oldim. Sababi men mushu kichik chaqdilla o'zim muallim bo'lishga qiziqatdim va o'zimning boshlang'ich sinfda dars bergan ustozimning qilayotgan emgeklariga qiziqib o'zim mushu kasbni talab oldim. Va andiki 93-yildan tortib men mushu mazkur maktabda boshlang'ich sinf ustozi bo'lib ishlab kelyapman. Mening ish tajribamda siz qo'yayotgan savollarning hammasi barliq ustozlar qo'yilayotgan savollarning hammasi ish yuzida mengyapti. Men o'zimning mushu aldida biz uni yangicha o'qitish boshlanmagan davrda biz o'zimizning Zaytsevning chapsan o'qish texnologiyasi bilan men shu metodni o'zimga qo'llab olgan. Hozirgi zamonda bilim berish sistemasi o'zgargan, yangicha o'qitish sistemasi boshlangandan tortib hozir Piagetning, Vygotskyning tanqidiy o'ylash uslublarini qo'llanib kelyapman. Sababi bu boshlang'ich sinf bolalarning an'anaviy darslarga qaraganda hozirgi yangicha o'qitish sistemasida bu tamamen boshqacha. Dastlabda biz ishda, maktabda ishni boshlaganda biz darsda faqat 45 minut o'zimiz so'zlatdik. Bolalarga savol qo'yatdik. Bolalar faqat javob beradi. Va bir dars mobaynida biz shu bolaning bahasini baholab chiqatdik. Qandaq bola baho oldi. Hozir tamamen boshqacha. Mushu boshlang'ich sinfdanmi, hozirmi tanqidiy o'ylash deganimiz bu bolaning so'zlashga. Burunqi darslar tamamen u yerda ko'rinmaydi. Sababi biz oz so'zlaymiz hozir. Bolalar ko'p so'zlaydi. Biz bir dars mobaynida burunqidek an'anaviy darsga o'xshash emas. Bir dars mobaynida barliq bahoning turlarini qo'llanib, bir bola bir necha qatim baholandi. Bu yangicha o'qitishning bir bugungi kundagi talablari. Ve biz bularni qo'llanayotgan sababi zamonga beqinib, buni hozirgi bizning yangicha o'qitish uslublari kirgizilgandan keyin boshlang'ich sinf o'quvchilarimiz biz mushu yangi metodlarni qo'llanib kelyapmiz. Qani Mirvanamada sizning o'ng tarafingizda o'tagan yosh ustozga qo'ydigan savolim bor. Qalbnur, sizning ismingizmi? Bugungi kunlarda yoshlarimiz mushu ustozlik kasbidan ko'ra boshqa kasblarni tanlashni bek yoqtirdi. Siz nima uchun bu kasbni tanladingiz? Men rostini aytsam, endi ustozlik kasbiga bir yil kelmadim. O'quvchi kezimdan o'zim chet tillarga qiziqatdim, bo'libmi ingliz tiliga. Shunga men ingliz tili tarjimoni bo'lgim keladi. Mush Ismoil Tayyor nomidagi o'rta maktabni 11 yil bitirib, uni tamomlab bo'lgan keyin ingliz tili tarjimoni fakultetiga o'qishga tushib, uni tamomlab, o'zimni boshqa kasblarda ko'ray deb, buxgalterlik kasbini o'qib, shu kasb bo'yicha ishildim. Endi ustozlikqa qanday keldim deb aytsam, uni to'liq ota-onam bo'libmi yo'ldoshimning ota-onasi yoqtiradi bu kasbni. Shunga ishlarning maslahati bilan Cumhuriyetlik Qizlar pedagogika universitetiga, Dünya yüzü fakultetiga o'qishga tushib, 3 yil mobaynida o'qib tamomlab, shu o'zimning Ismoil Tayyor nomidagi o'rta maktabga ingliz tili fani muallimi bo'lib o'rnalishib,
Мушу вакытча мана өземнің ұстаздарым білен кәсіпташ болып ішлеп келіп адым. Рахмет. Бу кәсби кылып калдымы сизге? Яқты, мен hazır өз кәсібімні таптым деп ойлаймын. Өзім итіп атқан ішімдің бәхір алымын. Рахмет. Мана мушу силернең мушу мәктәпнең мудырның орын басарлары, яғни мушу Мирван Әмәдиләрдән аңлыгынымча, сіз яш булсаңызмы, нахайт көплегән утукларны, нәтиҗәләрне қолга келтирибсез. Шу хакында өзіңезнең ләвзитен аңлап кесем. Әнде бір ең ішіні башылмақ о оңай емес. Шундақтымы мектеп мәмүриети, мұғалімлер муш өземнің ұстазлары маңа көп ярдәм қылып, қолап қуәтләп, муш күнге чаң ярдәм көрсетіп атыды. Шундақла бізде мен яш ұстаз болғалықтың көп ізденішке тоғры келді. Шуңа маңа белгіленген тәлімгер ұстаз, инглиз тіл пән бойынша, Осман Варанегләдә маңа муш кәсібнің yol yorğunu көстіп, көп ярдәм қылды. Шундақла пән бойынша курсларны, ең мәзмұнды оқытыш курсларны тамамлап, әр түрлі конкурс, семинарларға қатнышып, көп тәжірибе алдым, көп мукапатланы алдым. Шу тәжірибе менің дәріс беріш методикамға көп үлеш қошты, илхам бәді. Сізге ян бір ақырқы қоймақшы болған, әм мені қызықтырып атқан суал, сіз өз пәрзентлеріңізіне мұшы ана тілда оқытыш, ана тілді жүргізілдіған мектеплерге береттіңіз ме? Менің 3 пәрзентім ба. Бірінші пәрзентім қызым Камилем, 3-ші сыныпта оқиды. Мұшы өзім оқып бүтіріп, hazır ішлеп атқан İsmail Tayyip намындығы отыра мектепте, ұйғыр сыныпыда әлбәтте. 2-ші пәрзентім оғылым Карим. Шу мектепте. 1-ші сыныпқа келді бил, ұйғыр сыныпыда оқып атыды. Әнді 3-ші пәрзентім қызым Нигарем. Шу мектебіміздің бал бақчысығы барды, еші 4 яшта. Найт, яхшы, рәхмәт. Сізге қарап, яшыларымыз үлгі асын. Рәхмәт сізге. Әнді мен суалымызны мұшу мектепнің мұдыры Ильяр білән, болған сөйбітім білән давамлаштысам. Қайны Ильяр, ұчағда сіз мұшу 2 жыл мабайынды болатқан мұшу пандемия, вәзиетлі, оқыш үлгірмеге, мектепнің тәрәқиятыға, өзінің сәлби тәсірлеріне тәккізді мұ? Мұшу хақыда ой пікіріңізні бөлішкен болсыңыз. Әлбәттә, бұл бүткіл Қазақстан бойынша, бүткіл дүние жүзі бойынша пандемия сәлби тәсірлерін еткізді. Шуның ішінде біздің білім системасы сәлби тәсірін еткізді өзінің. Біз 1,5 жылдың бұян балалар білән yüz көрішмей, пәкәт онлайн сабақ өттік. Herhalde күшіміздің еткінчаң, әліміздің еткінчаң ұстазла дәсләпті бұл онлайн сабақлаға бір еңілік болғашқа біраз одықты, кейін біраз ізденіп, оның сыр қырларını біліп, бара-бара тәжірибесі мол болды. Аста-аста балаланыма бұның үгінішті. Шундыма, бірақ мәктеп келіп, өзіміз көріп, қолымыздан тұтып дегендек бәген дәрістін, бұл онлайн режимдегі бәген дәріслер біраз камчылықла болды. Бұсыма баланың баяқы білімі төәліп қалды. Баяқы біздің методикалық завуш итқандек бала өзара бір-бірсілен мұнасуәттен жырақылышып кетті. Бұл тәріпіден балдарымыздың мана биылғы жылды 1 сентябрда мәктеп келіп оқыш деген вақтыда балдарымыз шында қошал болды. Бұның қошылып ұстазырымыз қошал болды. Шу пәйтті мен өзімнің оқуатқан яш уақыларымны әсілдім. Гәпінің расын итқа вақтыда бұл заманлада, бұл вақытлада бізге әтті оқымайсылар жа баланчы жағдай десе оқымаймызке деп қошал бұл кететті. Қазір әксінше бала оқимызке деп қошал болған болды. Шының қарғанда балама онлайнда отаған ұстазланың қәдірге етті. Ұстазла баланың байқы қәдірге етті десақ олды. Әң асасы онлайнда жәмиятчілік, көпчілік, шының ішінде аталла ұстазланың әмгегінің қанчылық дәрежеде екенін өзінің көзін еткізді. Бұныңға ijtimai торлада, WhatsApp'та қоймыз, интернет ва башқа елерде байқы аталланың әрқандай әзілері, пікірлері шуланың өзаңла гуачы болдыңла. Бәз ұстазла қанчылық дәрежеде дәріс бере әлгенді мана шүйәді аталла бағалырыны бәді
ияда yoşurduğan eştim bomudi şu ustazın dərəcəsini atalla bahalaptı de, körüptü de. Mana muştaq qiyinçılıqlarning bugungi kunlikda Xudoyim buyurgan bo'lsa hammamiz maktabimizga qaytadan bolalarimizni yig'ib darslarni an'anaviy turda boshlab ba'zi bolalarimizni qarasak shundoq bo'ylari o'sib cho'ng bo'lib biz ko'rgan burunqi 1,5 yil ichida o'zgarib ular qadimki er yetib qizlar cho'ng bo'lib qolibdi. Mana shundoq yaxshi bir ilkida 1-sentyabrda maktabga kelib dersimizni boshlab oldik. Bu yılı sizlərdə hər yılı məsələn yaz fəsillərində ana məktəblik balı toplaş işləri qızğın жүргізілді, hər жайlarda. Bu yılı sizlərdə şundaq fəaliyyətlər oldumu? Həm necə balı gəldi, necə sınıf içildi degəndək, birinci sınıfqa. Әлбәттә, жылдықыдәкме быел яны бал топлаш эшләре дәвамлаштырды. Билим ва фән министрлыгының буйрыгы буенча апрельдән август айыгыч булган аралыкта өзimiz туган жут тики балларның тизимini еліп 5 яш, 6 яш толган балларның барлыгын biz мәктәпкә җәлеп кылдык. Бүгенге көндә 100% барлыгы партада отырды. Яна 1-нче сыныпка 6 яш толган балларыбыз 73% 3 сынып içilib geldi bizning maktabga. Hozirgi kunda maktabimizda 659 bola bilim yo'qotdi. Yana bu 31 sınıf kompleksiyasi. Buningdan sırt maktab oldi tayyorlik to'pi bor. Buningda 3 top va maktab yinidagi bolalar bog'chisida 25 boladan 50 bola 2 top bolalarimiz yana bilim olmoqda. Nihoyat yaxshi. Her daim mushundaq bolalar kelib tursin maktablarga. Endi albatta har qanday maktabning utuqlari bo'ldi. Mushu sizlar faoliyat yurgizayotgan maktabda qanday utuqlarni qo'lga keltiryapsizlar? Altın belgege pütegen balla bormi? Sizlar faxrlanadigan shogirdlar. Shular haqida to'xtalib o'tsangiz. Albatta, asli bog'van bog' o'stisa, u yemish berdi. Ustoz endi ballarni tarbiyalasa, oxirida shuningdan o'zining boyaqi qilgan ishining ajri chiqadi degandek. Men oxirgi 2018 yildan bugungi kungacha shu yildan ishib mushu rahbarlikka kelganda 6 balımız bugünkü kunda altın belge müyesser bo'ldi. Ondan sırt her yılı 10 baldan oşuq balımız bir tutaş milli test qatnashib, yuqori natijalarni ko'rsatib, haqsiz grant hisobiga yuqori o'qish o'rinlarini o'qitdi. Shuni ichida atab o'tsak, Almuta meditsina universitetida va asosan pedagogik universitetlarga ko'plab o'qishlar tushyapti. Bir yılda pütegen balalarımızdan bir yaki 2 yıl bala şu yezdi birer işlem bent bolmasa qalan barlığı yuqori o'qish o'rni yoki bo'lmasa kollej va boshqa o'qishlarga tushib o'zlari bir kasb egisini tanlab oladi. Mana shu bugungi kunda bizning ustuqlarimiz deb o'ylaymiz. Endi uningdan sırt sport tarafdan va boshqa tarafdan nurg'unlagan ustuqlar bor. Endi uning hammasini yetib o'tsak vaqtimiz yetmay qolgandek qilib turdi. Shuning uchun biz umumiy shu bolalarimizning kelajakda yaxshi kasb egalari bo'lib, shu jamiyatda bir kishilik o'rinlarni topsa, bu biz uchun eng cho'ng utuq deb hisoblayman. Ustoz degan ma'rifat beg'ining bog'vini deb haqiqatan siz degandek shu bog'vanning yemishini köge vaxtıda, o ballarının utuqlarını anlayan vaxtıda biz həmmimiz bəhrlənimiz, xoşal bolumuz. Sizlərin məktublarımı şundaq ustazlar, şundaq utuqlar yetkən həm şagirdlar köpüyə versin. Əndi sizə Mirvan əmədə yəni şu metodikалық tərəfdən iş fəaliyyət yürgüzüyatqan orunbasar sübütünüz bilən. Sizlərin məktublarda sınıf rəhbərlərinə, yoki fən müəllimlərinə ayrım beg'ishlangan bir metodikалық qo'llanmalarni yazgan, ya yazmoqchi bo'layotgan, yoki bo'lmasa har qanday kitoblarga avtorlik deydigan shunday qilayotgan ustozlar bormi? Shular haqida kichkin to'xtalib axborot bersangiz. Bizning maktabimizda 50% ustozlar tajribelik ustozlar deb sanaldi. Endi mushu ustozlar o'zlarining emgaklarini, o'zlarining ish tajribasini to'plab har turli metodikалық құралларын yaratıştığını hesap olundu. Bizning maktabimizda misalga aldığan bolsak, muşu başqa maktablarga tajriba ritida o'zlarining emgaklarini yig'ib ko'pchilikka ko'rsatgan qozoq tili fanidan bir metodikалық құрал, boshlang'ich sinflarga arnalgan 2 metodik құрал,
ingliz tili bo'yicha bir metodikалық құрал ve askeri dayınlık Hərbi tayyorlik texnologiya bo'yicha bir ve Қазақстан tarixi bo'yicha bir metodikалық құралы ishlanib chiqdi. Endi biылғы yaqında Әмгеч Қазақ районы бойынша тәжірибелік ұстазларның топламында біздің 5 ұстаздың өздерінің еңіче план бойынша ясалған әбәқи еңі плалары бесіліп шықты. Бұл біздің айт қошалық қылды. Бұның да кейіма менің ұстазларым мұшы еңіче ішләш бойынша ижади ішлеріне атқұрып, машындақ гезит ve jurnal бәтлерді топламлаға өздерінің ішлеріне daimi berip turdu dep men işinime. Endi Klarem siz mana muş başlangıç mualliminin süpütünüz bilen muşu kesip sizge yaqamda özünüzge hem şagirtlarınızның utuqları hakkında yanıma kısqaça etip ötken bolsanız. Elbette üzemnin kesibim üzemge yaqıdı, üzem söyüp talap algan kesip mening biz endi başlangıç sınıf o'quvchilarini har qandaq bilim harip tonutup bularni bilimli qilgandan keyin 3-4 sınıflarda biz har qandaq konkurslarga mayli rayon miqyası bo'lsin, nahiye miqyası bo'lsin, mayli oblast miqyası bo'lsin, mana shunday konkurslar qatnashtirishga tirishimiz. Sebebi bala 3-4 sınıfda o'qiyotgan balalar har qandaq san'atga, o'qishga bo'lgan qiziqishlari oshidi. Biz boshlang'ich sinf ustozlari har qandaq balaning psixologiyasini bilib, tonib, bilib ketimiz. Va 3-4 sinfda bular mana ichilib, ularning qandaq nimaga qobiliyatlari bor, mana shu balalar o'zlarining har yoqdan ko'z tutishga intildi. Shu chog'da biz har qandaq konkurslarga men shaxsan o'zimning shogirdlarini har qandaq konkurslar qatnashtirishga o'zim tirishim. Mening shundaq shogirdlarim bor. Masalan, ana til demak xalqim tonmaq konkursida mening 8 o'quvchim oldingi o'rinlarni Grand Prix elib kelgan vaqtlarim bo'ldi. Uni siz yaxshi bilasiz. Shundaqla mening 2019-yili bizning hozirgi bizning ilgari aytgan oltin belgi egalarining 4 o'quvchining shu 3 o'quvchi mening boshlang'ich sinfda men o'qitgan o'quvchilar, ular maktabni shunday yaxshi tamomlab, hozir yuqorqi o'qish o'rinlarida o'zlarini ko'rsatib, yaxshi o'qib kelayotmoqda. Shundaqla bir yil bizning namimizni xo'shal qilgan shu o'quvchilarning biri Ijranova Shahnoza Nazarbayev stipendiyasiga muyassar bo'ldi. Degan yaxshi, nihoyat yaxshi. Umuman mushu har qanday ustoz haqiqatan kecha kunduz ishlaydi, ishlagandan keyin ustoz tarbiyalagan shogird mushundaq bir utuqqa yetgan vaqtida u hammamiz uchun birli maktab uchun emas, jut uchun emas, umuman xalqimiz uchunma cho'ng bir xo'shallik. Söhbətimiz qızıvatıda. Endi bizning hörmətlik dəməyilişdiki ustazımız Gülpəm ana, sizning yanıma qoşub etadigan fikir təklifləriniz barmı ata-analarga ya ustazlarga? Mening ata-analarga etadigan təklifim barlıq ata-analarga etadigan təklifim barlıq ata-analar öz farzandlarini ana tili maktabiga farzandlarini o'qishga berishga chaqiraman. Ana tilda bilim berdigan maktablarimizga o'qishga taklif qilamiz. Rahmat sizga, rahmat ana. İlyar, sizga ham mushu bizning Qadam TV'ga mushadiki ham milliy ma'rifimizga bo'lgan yana bir o'zingizning fikr, taklif, tilaklaringiz bo'lsa. Birinchidan mushu milliy ma'rif передачасыга bizni Qadam TV chaqirganlarga cho'ng rahmat aytamiz. Qadam TV'ning biz barliq internet torlari chiqayotgan передачаларni qo'ymay ko'ryapmiz. Sizlar intayin yaxshi, haqiqatan yaxshi qadam bosdinglar. Asosan o'tganda bir men shu sizlarning Qadam TV'ning geografiya fanidan bir bergan onlayn darsini ko'rib shunda xushal bo'ldim. Uyg'urcha biz onlayn dars o'tgan paytda davlatlik tilda, rus tillarida
шундак тая дәрістер берілді телевидениелерде. Әнді біздің ана тіліміз шундак дәрістер болмаған. Мен шу интернет қарсам, бұл интайын оқушылар үшін, һәм ұстазлар үшін интайын яқшы материал қолданмеке, барлық нәрселер шундак ана тілді түшендіріліп өткізілді. Келечекте мен шу барлық пәннәр бойынша шу баяқы қолданмала электронлық дәріслік деп қойды. Шундак электронлық дәріслікні мұшы башылған шыңларны айығы еткізіп чықырып әсаңлар, бұл интайын яқшы қолданым болады ке. Ұстаз сөзігендін көрі баяқы интерактив тақтылар арқылық бұл мәлімат еткен интайын қолайлық деп ойлаймын. Мұшыңлан бірлікте біздің милли мағарыпта жүгіріп жүрген біздің барлық зиялыларымыз, ақларымыз, әділімізге чоң рахметімізді етіміз. Мана Uyghur Мәдениет Мәркізі ендікі милли мектеплерін қолдаш фонды аз уақыт ішінде Карлин Махберов акымыз рәхберлігі де интайын нұрғын шылан жүргезді мәлімәлілік беріп, шының ішінде біздің тайырф мәктегім келіп, етішімген талай нәрселерімізді бізге тепәді. Мана тәрәп-тәрәптің шындақ іш бірлікте дейді, қоллап барлық тәрәптің ішіміз бір yolға, бір yosunға түссе, барлық қиыншылықларны еңіміз деген ойдамен. Шының үшін мұшу Қадам ТВ-ға ұқтық, бұныңдың чоң студияла, бұныңдың чоң дәрежелігі етіңла. Рахмет сілерге. Рахмет, рахмет. Мирван әмәді мұш еқін арыдыла Өзбекстан Жұмхуриетіге беріп, шәді өткізілген бір чоң пағалиятке қатнышып кәлді деп мен аңылдым. Шыныңдан бір қабірім бар. Қені шу әқіді өзіңіз тәпсілі етіп өткен болсыңыз. Рахмет. Мен еқында Өзбекстан Республикасы Ташкент шәһәрдә өткізілген 292 Milli Məktəbdə семинар қатнышқы müyəssər болдым. Бұл семинарда біз Қазақстанда баған 18 вәкіл өзімізге найт көп нәрсән алдық деп ойлаймын. Мені бірлі найты қызыққан, найты хайран қалдырған нәрсе, әшу өзбек мәктәплердегі өз анатылық болған садықлығы, оқуғычыларының өз анатылық болған интіліші бәкім яқшы екенлігіне көзім етті. Баланың білімдері найты мүкәмәл, яқшы мәктәп ұстазларының чеберлігі, дәріс беріш пағалеті де біз оларның ашындақ найт яқшы тәйіліқла білен дәріс өткізгенлігінің гуайтысы болдық. Яны мені бір хайран қалдырған нәрсе, әр бір Өзбекстандығы адамларның найт мехман достылығы. Болып мен оларға өздерінің мілтік болған көз қарышы бәкім қызықты де. Мен өз нөветімде өзімнің халқымны машынчелік али қысләтлерінің боғыны болса деген армаларым бар еді. Өзіміздің милетімізгі болған, тілімізгі болған, мәдениетіміз болған қызықшымыз көп болса деген армаларым бар. Шындақ бір арманла білән әм кәлдіңіз ғой. Қайттыңыз. Құдайым берсі шындақ әм болсын. Болып мұш ағырқы жылладығы мұш вәзиет, пандемия, мұш ағырық, әмімізіне, адамләні, инсанланы бір-бірімізге болған мехір, мұхаббет, шәпқәтлік болышқа дәвәт қылды деп мен өзім шақсан шындақ ойлаймын. Сіздің біздің Қадам телевизиясыға пікір, тәкліп, тіләклеріңіз. Әнді мен өзін өтімді мұшы бүгінге студияқ біздің тәкліп қылған Қалбі Нұр сізге көптен көп рахмет етмақчымен мұшы студия әзаларға. Әнді меніңдімі әр қызық бір ойла пайда болды. Мұшы пандемия дәвірді оқуғычыларымыз мысалға мұшы ұйғыр халқының атақлық адамлары, зиялық адамлары білән күчіріш мұнасветі болмай ватыды әшіла білән. Мүмкін болса әшіндақ немдекі мавзудекі күчірішлағыны өткізіп бәсаңла, біз әшу электронны экскурсия дейді азыр немді. Әшінақлағыны көріп, әшіла білә бағылыш ясап, әшіланы оқуғычыларға көрсетсек, дәрістерімізді ма, дүния тоныш тәрәпті ма, балағы пайдылық деп ойлаттым. Сіләгіме ижады ұтықлан тілейме, әр қача мұшындақ халқымыз білән бірлікте мұшындақ яқшы ішлағын ат құрып, халқының біліміні көтірішке, болып ма, яқшыларының тәрбиесіге вә біліміге көп зор үлішләні қошу деп ойлаймын. Рахмет, рахмет. Әлбәтті, әнді біз аста-аста қәдімімізіне ташлаватымыз, мүмкін келечекте шындақ бір лайықыләніма еп чықымыз деп үміт қылымен. Сіләнің чу, Клара, әм Қалбнұр, біздің телевизияға үзаңланың пікірлі тәкліплеріңла бұсы. Біздің мұшы Қадам ТВ-ға чақырғыныңлаға көптен көп рахмет.
Мәмма сілерге чоң ұттық. Техіма игіз чоққыладын көріп, азыр бүткіл интернет торлардың көріп атымыз, бүткіл каналлада сіләні Қазақстан каналларының қатарды көрішке бізма қошал вә келечекте техіма көп программылық телевидение болып есаплансын деп тіледім. Сілерге тілектер. Рахмет. Қалдынұр? Әнді мен өз нөтімді сілегіме рахмет етқім келді. Мен яш ұстаз болсам, мен шей кеп отағынымға қош алмен. Сіләнің телеканалға көп ижади ұтықланы тілеймін. Рахмет. Хош, қадірлік, güzel, шындақ яқшы байсейт жұтыдың қадам тәшіріп қыған, мехір шәпқіті әлемчі ұлық болған, әзі мехірван ұстазла. Сіләні өтіп кеткен ұстазла байырмы білән мүбареклеймен. İşlerimlerde utuqlağı yetіңla. Байсейт жұтыдеке мұшы Исмаил Тайыров намыдеке мектеп енімі гүлленсін. Бүткіл дүнияғы тонылсын. Шындақ шагыртларыңла көп болсын. Сіләні тонытыдған. Әм мұшындақ іш білермен ұстазлама әм көп болсын. Хош, әзіз ұстазла, мана сіләнің пікір тәкіліплеріңла нахайты орынлық болды. Бізнің қадам телевизиясығыма етқан тіләклеріңлаға қошылып, Xudayım buyursa keləcəkdə həmimiz həmkarlıqda birlikdə yanımı yeni proqramlarını ep çıxımız deb ümid qılımız. Əndə ən asası bugünkü milli marif proqramımız bizning hər qandaq, hər jutdiki məktəblərini kiçkini bosma ekran aldıdaki körərmənlərimizə tonuşturuş məqsədində sizlərni təklif qıldıq. Şunun üçün sizlərə yanımı muşu qiyin lekin şərəflik işlərinlərdə utuqlardan utuqlağı yetinglar deb sizlər tərbiyələyib atqan şagirtlar sizlərning məktəblərinizni bütkül xalqimizni, bütkül dünyaga tanıtsın deb tiləymen. Harmanglar, yanımı izləninglar, yanımı utuqlarni qolğa keltiringlar. Qadirlik ekran aldidagi ko'rarmanlar. Bugungi Milliy Ma'rif programmamiz mush yerda oyoqlashdi. Biz sizlar bilan xo'shlashmaymiz. Efirda yan bir qitim uchrashguncha aman bo'layli deymiz.